Ok, ja kasnim. Tek sam stigla i već kasnim. I ne znam, parkirala sam se negdje. Pogubila sam se skroz. Mislim, dobar početak, zar ne? Naravno da prvi put kad podsjećam Krakon odmah kasnim i to na svoj vlastiti program. Tako da stižem zadnja na moram čitati skutak točno prije nego što smo krenuli. U kojem smo malo pričali o knjigama koje nas zanimaju i koje bi mogli preporučiti drugim osobama u učionici. I za čitateljskog kutka idem ravno na svoju prvu prezentaciju. Prvo krećemo sa definicijom, znači umjetna inteligencija ili artificial intelligence, to je sva tehnologija koja teži nekom čovjekovitom znanju, razumijevanju i zapažanju. Krajem prošle godine sam napisala jedan poludugačak esej o tome zašto generativnom AI-u ne bi trebalo biti mjesto u fandomskim krugovima. Nažalost, generativni AI se jako proširio u književnim, spisateljskim i fandomskim krugovima. Glavno pitanje je u biti trebamo li mi uopće podržavati generativni AI i trebamo li zagovarati ili komentirati i kritizirati njegovu upotrebu. Nema nekakve potrebe da duljim o tome o čemu se radila prezentacija. Sve sam napisala u biti u eseju koji je objavljen na mojem blogu. A ono što sam primijetila je da je predavanje bilo dosta živahno. Imali smo dosta zanimljive diskusije i publika je bila dosta angažirana. Bilo mi je jako drago što sam imala punu učionicu i da su ljudi zapravo pokazali očiti interes prema onome što govorim. I da je Odovih htio objaviti slikovnicu i nije to moglo do generativnog AI-a. Što ga je inače sličavalo? Barem. Vrijeme, barem, uglavnom. Nebitno, meni to tako blesalo kad neko kaže kao to je moj san objaviti nešto, ali do sad nisam radila na tome, sad je došao AI pa ja to mogu 3 sekunde napraviti. Okay. Kako to izgledalo, ne znam. Morate iz toga iskopati nešto što vrijedi i onda zatrpavaju neke indijatore koji se zbilja trude nešto na stvarima koje nisu možda ni pregledane, nego su samo objavljene. Odmah nakon predavanja o generativnom AI-u imala sam predavanje o eko-hororu u istoj učionici, samo smo zaredali. Rad na ovoj prezentaciji je doista bio full zanimljiv. Puno sam toga naučila tijekom izrade ove prezentacije, puno toga što je meni vrlo zanimljivo kao osobi koja se bavi ekologijom i koja voli horor. Praktički svi komentari koje sam dobila na prezentaciju su bili pozitivni, što mi je jako drago i nadam se da ću uspjeti nadograditi ovu prezentaciju za možda još neku konvenciju, jer sam dobila jedan jako dobar komentar koji bi mi podalje mogao usmjeriti tu prezentaciju i tu temu. Ogromni zečevi. A ja mislim da to nisu ni zečevi, su kunići, izgledaju tako slatko, što meni je bilo tako, ja nisam dala taj film, ja sam mislila da će biti puno strašniji. I onda sam dodala zbilja najbolju reprezentaciju strašnog zeca, a to je ona iz Monty Pythona. Nakon svoje druge prezentacije, nakon što sam ja 3 sata uzastopno pričala, samo sam se sjela u publiku i zauzela svoje mjesto da se malo odmorim. A onda je ispalo da Vesna i David imaju svoj kviz o musicalima, pa je bilo kao, pa dobro, kad sam već tu, primit ću se posla i primit ću kemijsku u ruke. A ja sam bila u timu sa Kristinom iz Bookworm Dreams i sa Igorom. I valjda smo znali odgovor na 3 pitanja, a Igor je tu samo ispunjavao sve odgovore. Tako da kudos Igore, spasio si nas od sramoćenja. Molim da ti tjesak, istovremeno za ekipu. Oče mi Amanda Seyfried i ja sam najgori mogući izmišljatelj imena. I nakon kviza je konačno bio kraj prvog dana. Taj prvi dan je meni bio toliko dugačak, ali istovremeno bilo jako zabavno. Svi smo se okupili vani i onda smo odlučili otići skupa na ručak, odnosno večeru.
drugi dan je bio puno opušteniji, pogotovo zato što nisam imala predavanja, što sam se uspjela naspavati i što sam većinom mogla sjediti u publici i samo uživati i slušati program drugih osoba. Da, ok, naravno, započinjemo s kvizom. Što je konvencija bez kvizova? Onda su na programu bile štrige u Zagorju sa promocijom novele Ivane Geček koja izlazi ovoga ljeta. Tu smo po prvi puta mogli dobiti sneak peek na naslovnicu. Što je konvencija bez kvizova, ali što je konvencija bez štandova? Ekipa sa štandova je bila tako super i mi smo se malo porazgovarali i podružili. Kratki predah vani ispred srednje škole gdje se održavala konvencija. A onda opet na program. Našu autorsku kavicu smo odlučili ipak premjestiti ravno na kviz. Naravno da nam nije bilo dosta kvizova, trebali smo doći posjetiti i ovaj zadnji. Vesna i Igor u pobjedničkom timu, ma ne, ja ne bi nikad rekla. Ok, Krakon je završio, idem polako doma. Glasili jesmo, odradili Krakon jesmo i to je to. Tako da ovo je prošlo dosta dobro. Organizatori su jako sretljivi, prijateljski bili nastrojeni, nama je bilo super i bilo je ko nekako veće druženje i baš nam je bilo super. Tako da, eto, idemo doma.